Бу техастарды биеха кепси келле Николаева Анастасия Васильевна Саха Республикатын Байга Долгауна Сергей Сыгыннахыларын департаментин салаячтан. Техастардан. Оннан да бастатан туран бихи көрәчләр битгә кепсиякка җибу Саха гектардан туй. Саха гектарын ден беге 2015 елга Саха Республикатын Сирин кодексыгар уларты килбите. Ол курдук саха статья ылбыппыт сүрбет 4.5-тен. Бу статьяннан Сири Саха гектарын ден 6 сылгадлы басқа туһаныга ылыкка сөп. Ол кенеттен 5 ел астаганы өскөтүн бу ылбыт кеһе Сир участагын сөптөктүк туһанара бит боллагына 5 ел ахым баран бу участагы бас билеге берекке сөп. Отажы бу Саха гектарын ким алган сөбү? Саха гектарын баһанай хахайсталар ылыктарын сөп, кетек хахайстыга ден ылыкка сөп, онна чахны же туттарга граждандар мелыктарын сөп Саха гектарын. Оты билин теһе килла. Билеген бу 2010 асыл көрдөрөрүнөн 360 такса килла бу Саха гектарын. 2017 сылы этер боллакка опсая 736 кихи ылбыта. Булрын 2017 сылга. Отонда опсайнан бу кайда лактык барары бу сирибири түнети. Бу сири түнети сирылын багарар кихеттон саяпка берер. Сир участагын билеген бу ме уларты кирбитнен сибестен ты сирдеригер район жахылтата түнетер сир участактарын. Ото корат бөһөлөктөригер олоктоок жахылта бәйте түнетер. Олин бу сир ылын багарар кихи бу олоктоок жахылтага эбет өскөтүн корат бөһөлөгө боллагына эбетер район кинигер тиен саяпка берер. Эбет кини тесиргер олары боллагына саяпка берен баран олоктоок жахылта отут күн устата, бир устата. Бу саяпканы көрөктак, оннаттон баарынылыктак беребит сокту ден. Аккастыр причина бар булла таккастыр. Өскөтүн бу кини көрдүр сирен участыга атынка хайыннак боллагына. Анастасия Васильевна тәйте әттенде корот бөһөлектергер даны улус жахылталары ден. Олата жа бу Саха гектара канна бериллери ото канна көңүлләмәди. Саха гектара те Сир кодекс республика Сир кодексыдыр суруллах жарынан Саха гектара корот бөһөлектергер эбетер ты бөһөлектергер бериллер. О курдук район киннерер бериллибет, онна короттарга бериллибет, бөһөлектерге бериллер. Онтати 6 жылга берилер дизинде. Ордук канны кайыстыларын алалар. Ордук бахана кайыстылар тутталар бу норманнан. Онда кинлер 6 жылгалы баска туханыга оңоттаралар сир участактарын. Онда ким кетен көрүрү бу флора хепке оңора хаҗаллар ду, хепке тухана хаҗаллар ду. Отолоктоок жахылталар бәйләре кетен көрөллөр. Онда та бу баска туханыга ылбытчон 5 сыл устата туханнары боллак, 6 сыл устата туханнактарнары 5 сыл кенеттен бас билегалыктарын сөп. Олен бәйләрен интерестерер була. Өскөтүн бас билегалыктарын багары боллактарына бу ылбыт сир участоктарын кинләр хаянда тухага тахарында туханыктактар. Ата бу атын улустар. Атын улус олуктоога атын улуска хириледа. Ылын сөп өскөтүн кини кетеха хайстывалын багары булланы. Ата бааны хайстывалар бәйләрен территориялары алалар. Ото билинче ите угук элин гектара ото кихи барда билер. Онтон бу туак уратылагы бу биге Саха гектара. Онтон угук элин гектар хас бирди Российская Федерация гражданина 1 гектарга дылы ден еннәк сири ылын сөп. Ото Саха гектара ден ене сир участогын ене ме биге Саха сирин кодекстер ыйла сылжар. Ол курдук баһана хайс ите төбөк саныттан тутулуктак. Онах төбө сылгыга ден туспа еннәк ен көрүлләр. Оны сарахсар бу нечерен сирду, кодуха сиреду ден эмерахсар. Еннерен не улхандар. Холбра 1 гектартан сагалан 10 гектарга тие болон сөп. Төбөк саныттан. Онна бу уху келен гектарга ите карта кирен көрдөха сере зоналар баллар де. Бу сере зоналар берилибеттер, ага сересирдер берилеллер. Онтон Саха гектарын ден ите битим курдук корат бөһөлөгөр онна ты сирин бөһөлөгөр берилеллер. О курдук онна ага сабылак сирден ботак. Главный условията бу ылыктарын багара сирдере атыкка хайна суак болокта, ичитак болокта. Ата же бу агаяк сарна котуго ноготтарга
Бу саха гектарын түнетиге тугамет чепчетилер балларду кайда быйлаптык кинерге. Сиркметелдери. Ити берәдек опсайнын сир кодексы Российской Федерация сирин кодекстер бир опсай берәдек бар. Сир участага аукционның берилерден ким улхан сынына эпиттаны ол эпит сынатыгар ол кайбыкке хабарлар аукцион темегенен ол гынан баран хаста случай бар. Сири хайдак баскалар тугунан ити бир случайдар ити хас бирди субъект бәйтин законунан случай көрүллерден берәдек олоқтур кимеха сир участогын берер ден өдөн тибе. Кимнә гылчыгылыктырны бейти босқа? Босқа те әлбәк олоқтырлыктарын сөп. Эти арахнай үйрәхтеринен үлелер специалисттарлыктарын сөп. Эти үйрәхтер спехтере эпәккә халдым беге саха сирин кодекстер ыйылла сылдар. Опсай 197 үйрәх бар. Эти бүйрәгәннән үлелер жоннор этинне эти 197 егер арас брастар культура игетигер үлелер жон тыха хайста тер үлелер жон булчуттарга тиети алиневод механизатор дигәндән эти үйрәхтерин бартанне бияга сахасырын кодекстер сыгырылла сылҗаллар. Аны интерьерге жоннор көрән бараннар холбура бәйләрен олары сидерер тиен ылыктарын сапылады. Өскөтүн ол оннук өрәхтәк, оны үләли сылжар боллақтарына. Ота қас нехилек жалтытынайы, анын карталар баллар болады. Оңалды бұд. Баллара. Оны бұқылбыра хаяпқы берер ке хубы хері минала бұн келді. Қайда? Бәйтін саяп катыр сұрыйон сөп чөпчі. Бұ Сергей Лавынген. Әбәтер ұйбатағына, олықтағы жағалтаға мен қағанылы әлдерсен бар болуаны предлагайдықтарын сөп. Ота те Сергей құлыра инфраструктуратын хайнарыга көмө бар боларда кулара уоттарды табылдын солунун ору. Эти бу самай сыты бопроху таридин ге кап. Эти әлбәх оглоктор будор әлбәх оглох ялларга сир участогын берерге билин эти вопрос самай сытыр хаян турарды. Инфраструктура соох сол ис вот соох теннер олихин былырын республика правительствотен үрдүнен үлелир бөлөктөрүлөн эти өттүтөрүлө бара турар. Онан бастыкы очерет эти элбэх олоохторго инфраструктура тутаахын вопрос көрүллөр. Анастасия Васильевна бүгүн бияка келен ыжыттабы корона олус кыжык сытыбы порого келен бияка көрөчүлөр битигер кепсәбиккер мактанабыт. Оны биги бу бири делак бит Георгий Белоусов тахарар алгыстак аттардан суруналы белактирбин көңүллө.